Ndagusuhuje wowe tubanye muri iki kiganiro. Ndagusabye niba ari ubwa mbere tubanye ntugende udakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Tugiye kukibagezaho ni Umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Umwami Mswati wa gatatu wa Swaziland yavutse tariki ya 19 Mata umwaka w'1968. Avugira ahitwa Manzini muri Swaziland. Uyu Mswatini wa gatatu avuka mu muryango w'ibwami witwa Swazi. Yavutse ku mwami witwaga Sebuzu wa kabiri ndetse na nyina witwaga Antifopi Ifwala. Uyu Mswati wa gatatu wemera ndetse akanasengera mu itorero rya Gikristo yaje guhabwa izina ry'igikomangoma cyari cyambaye ikamba ryitwa Makosetive, basobanuye ngo umwami w'amahanga yose cyangwa se King of all nations. Uyu mwami yaje kwima ingoma mu mwaka w'1926 nyuma y'imyaka 18 yari afite y'amavuko. Ndetse igihugu cye kikaba ari cyo cyonyine muri Afurika kiyobowe n'ingoma ya cyami. Mswati wa gatatu bivugwaho kugira abagore benshi. Ubu bivugwa ko amaze gutandukana n'abagore batatu, abagore barenga 15 ndetse n'abana barenga 30 afite. Umwami Mswati wa gatatu kugeza ubu ni umuyobozi wa Swaziland ku myaka y'56 y'amavuko. Bivugwa ko gushaka umugore mushya kuri uyu mwami ari igikorwa ngarukamwaka. Mu gihugu cya Swaziland bakora umunsi mukuru w'umuco bagatoranya umukobwa mwiza ukiri muto kandi ukiri isugi, bakamuha umwami nk'umugore yongera ku bari bahari. Ibi rero uyu mwami akaba ashobora kuba bikomora ku mubyeyi we kuko yaje gupfa afite abagore basaga 60 ndetse n'abana barenga 110 igihe kingana imyaka 50 yonyine. Ko gushaka umugore kuri uyu mwami ari ibintu biba buri mwaka. Muri 2024 agiye gushaka umugore wa 16 ariwe Nomcebo Zuma. Uyu ni umukobwa wa Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, yerekanwe nk'ugiye kuba umugore mushya w'umwami Mswati wa gatatu wa Eswatini. Ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 2 Nzeri nibwo Nomcebo yerekanwe. Ubwo muri Eswatini hasozwaga ibirori gakondo byo kwerekana ugomba kuba umugore mushya w'umwami bizwi nka umuranga. Ni ibirori mu busanzwe bimara iminsi 4. Ku munsi wa nyuma wabyo cyitabiriwe n'abantu barenga 5,000 birimo umwami Msuzuruka Zwelithini w'Abazulu bo muri Afurika y'Epfo na Ian Khama wahoze ari perezida wa Botswana. Amashusho y'ikinyamakuru Times Eswatini yerekana Nomcebo Zuma w'imyaka 21 y'amavuko no kubyina indirimbo gakondo hamwe n'abandi bagore benshi muri ibi birori bifatwa nka kimwe mu biranga umuco w'ubwami bw'Abaswati. Amakuru byo muri Afurika y'Epfo avuga ko umwami Mswati yijeje Jacob Zuma inkwano y'inka 100 miliyoni zigera kuri 2 z'amarandi arenga miliyoni 150 y'amanyarwanda. Ikinyamakuru cyigenga Swaziland News kivuga ko cyabonye inyandiko y'ibanga rikomeye mu ishami ry'imari ry'ibwami bivuga ko Nomcebo Zuma azahabwa miliyoni 3 z'amarandi, amafaranga arenga miliyoni 125 z'amanyarwanda nk'impano y'umukunzi we. Umwami Mswati yitezweho kuba umugabo we. Mswati wa gatatu uherutse i Kigali aho yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame ategeka Eswatini kuva mu mwaka w'1946. Cyakora anengwa kubaho ubuzima bw'agatangaza mu gihe igice kinini cy'abaturage b'iki gihugu babayeho mu bukene. Nomcebo Zuma witezwe kuba umugore we mushya nawe ava mu muryango wemera gushaka abagore benshi. Se Jacob Zuma w'imyaka 82 wabaye Afurika y'Epfo hagati ya 2009 na 2018 mbere yo gusimburwa na Cyril Ramaphosa yashakanye n'abagore 6 ndetse bafite 4 n'abana barenga 20. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda. Imana ibarinde.